Yes, kanongeye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba mugisha. Kuri ubu turi mu masaha ya nimugoroba, umugoroba mugisha. Kuri ubu turi mu masaha ya mu gitondo, umugoroba mugisha. Kuri ubu turi mu masaha yo ku gicamunsi, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Ndabisinyiye hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 28 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero nta kindi tugarutsemo usibye amakuru y'ibikomeje kubera ku butaka bwa Afurika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi tukibanda cyane cyane ku gihugu cy'u Burundi. Ubwo impamvu ncanzemo ako kantu nuko naho hari ibice by'umwihariko bihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi ibintu byamaze gukomeramo, ndetse ibyo bice icyitwa abarundi bari kubihuriramo n'akaga gakomeye, bari kubihuriramo numva gusenya. Tugiye kuba tuginjiramo rero tubiva imuzingo 5 kuri 5. Muraza kunyemerera dusimbukire i Bujumbura mu mujyi indani rwagati, mbabwire ibya operasiyo yatangijwe yise operasiyo sukura umujyi, igiye kujya ikorwa mu masaha nimugoroba. Iyi operasiyo ngo ikaba ari imwe muri operasiyo za mbere zigiye gutangira zikajya zimekinga sure yuko umujyi ufite amahoro. Ayo ni amakuru yangezeho, nanjye ndavuga ati nyamuneka ndaza kuyabagezaho. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza ariko aya makuru nari nyinjiyemo rwose mu buryo budasanzwe bitewe n'uburyo aremereye cyane. Ntari nabanza gusuhuza abantu badukurikira mbere yo kugira ngo twinjiye muri ano makuru. Reka tubanze dusuhuza abantu badukurikira ndetse tunabahe n'ikaze. Yes, badukurikira rero bari muri Coline Mujejuru, bari muri Coline Murangara, bari muri Coline ya Kinazi, bari muri Coline ya Tongo, bari Bubanza, Gisagara cya Bujumbura, bari Gitega, bari Gasorwa na za Ruyigi. Baradukurikira cyane, tubaye ikaze kuri TV Duniani Cote. Bari hano mu Rwanda, bari Kenya, Tanzania, Malawi ndetse na South Africa. Tubaye ikaze, badukurikira rwose bari hano za Zimbabwe na za Zambia, badukurikira bari United Kingdom, Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo niyo mvuga, bari Canada, bari mu Bubiligi, mu Faransa. Tubaye ikaze tubikoye ku mutima. Tugiye kuba rero tugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi izi zikurikira. Ndagira ngo izi ngingo z'ingenzi uzifate mu mutwe, kuko nicyo kintu by'umwihariko kiraza kuguha ishusho y'amakuru tuzanye muri ano masaha ya nimugoroba. Turaza kwinjira indani mu mujyi wa Bujumbura, turebere ibya hamwe bya operasiyo yatangijwe, akaba ari operasiyo sukura umujyi wa Bujumbura. Turaza kuba tuyireberaho hamwe. Turaza kugaruka gato ku kibuga cy'indege mu kanya gato. Hari ibikoresho by'abanya South Africa bimaze kwagwa. Ibi bikoresho ikaba ari inkunga ikomeye igihugu cya South Africa cyamaze kuba gihe Burundi. Ese ibikoresho ni ibihe, bimeze bite? Turaza kwikoza ahitwa hano za Gitega, turebere hamwe icyitwa isenyuka rya CNDD-FDD rikomeje kugenda rivugisha benshi, ndetse iri senyuka ryamaze no gutuma rwose ibintu bihindura isura, habo gusubiranamo mu nzego za leta. Ndetse mu kanya gato karibuze bakaba bafite n'inama idasanzwe abayobozi ba CNDD-FDD ndetse na bamwe bakeya mu nzego za gisirikare. Iyi nama rero twamaze no kumenya ibigiye kwigirwamo, turaje tubamenyeshe ese iyi nama ibyo bimeze bite, byifashe bite, usobanukirwe muri make. Turaza gusimbukira mu bice byano za Kintoki, turebe uko situation ihagaze, imyiteguro ihagaze ite ku gisirikare cy'u Burundi. Ese igisirikare cy'u Burundi kiteguye gite adushobora kukigabaho ibitero? Nyirango hari amakuru turimo turahabwa yuko nabo ubwabo barimo bayisubiranamo, ugasanga basubiranyemo bararwanya ivumbi riratumutse, bamwe baranahapfiriye. Ngira ngo hari n'andi makuru turimo turakira yemeza ko ubu tuvugana byaba mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu cya RDC, abasirikare benshi bafite ubwo baryo bwo kujyanwa mu mujyi wa Uvira. Ibi bibaye nyuma y'uko uwitwa Tshisekedi ndetse na Neva bamaze iminsi bagiranye ibiganiro mu gihugu cya Kongo, ndetse bakagaruka hano mu gihugu cy'u Burundi bakajyana ibiganiro ibinini. Ibiganiro aba bagabo bombi bari baguyemo, ariko Imana ikinga akaboko. Ngira ngo ibyo turaje twinjiye mu operation. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye hano za Kibira, naho hari byinshi bikomeje kugenda bihavugwa. Ikijyanye no kuba bakomeje kongera abasirikare nacyo kirakomeje, by'umwihariko bakomeje kuza n'ubundi baza mu myitozo
byose 5/5 turaza kuba turi kumuzoho. Icyo usabwa ni iki rero, nta kindi, nimba utari wakora subscribe yikore gupyondaho gutya ntabwo byakuvuna. Yikore kora subscribe, by'umwihariko kugira ngo tujye tubana muri ano makuru yacu hano kuri TV Duniani Kote. Twirukanse cyane rero sindi butinde, ngira ngo nababwiye nti muraza kunyemera nkubite mbangura, kuko iminota dufite ni mike kandi amakuru yo ni menshi, kugira ngo ducunguze uburyo umwete buri wese wageze hano kuri ino video ahave agize icyo akuramo. Nyemera nibwira abantu yuko tugiye guhera kuri ino nkuru navuga iremereye cyane irebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ikaba ari inkuru yakomeje no kugenda itangazwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Iyi nkuru rwose ikaba ari zimwe mu za mbere zikomeje kugenda zivugwa. Iyi nkuru nta yindi rero ugusubiranamo gukomeje kugenda kugaragara mu nzego za gisirikare. Ariko mbere yo kugira ngo yenda iyi tuyinjiranemo, reka tubanze tugaruke gato ku kigendanye na mouvement militaire ndetse n'inama iteganyijwe mu kanya gato kagiye kuza ku isaha z'umugoroba, by'umwihariko hano ku butaka bwa RDC. Iyi nama rero ikaba ari inama navuga yuko ikaze, ariko ndabona rwose kijyanye rwose n'ibiganiro hagati y'igihugu rwose cya Congo ndetse n'igihugu cy'u Burundi kuri M23. Ndabona rwose byarakozwe ndetse bikagenda neza, ndabona byarakozwe. Ubwo yenda ko nakitambitsemo ndimo ndabibona hano amafoto, ariko ibyo sibyo n'ubundi tuje kuvugaho cyane, ahubwo turaje duhite twikomereza muri rusange. Twirukanze cyane rero, by'umwihariko reka duhite twinjira mu makuru adasanzwe nyirizina. Tubanze turebere hamwe iby'iyi nama idasanzwe mu kanya gato igiye kuba iteranira hano i Bujumbura. Ni inama rero igiye guhuza abajenerali ndetse na bamwe mu banyeshyaka ba CNDD-FDD. Aha icyo bagiye kwigaho nta kindi, ni uburyo bwose bashobora gukora igihugu cy'u Burundi by'umwihariko kikongera kigasubira ku murongo. Nyuma y'igihe kirekire igihugu cy'u Burundi kirimo kiragenda kigaragaza gutsindwa gukomeye, gutezuka, ndetse ikindi kiri buganirweho ni aya matora ateganyijwe mu mwaka w'2027 yamaze guhagarika imitima ya benshi. Nkaho hari umuvandimwe wa Nyandikiye arambwira ati ndakugarika yamaze ko agiye ati ndakugarika yakamejeje yarisize, arashaka kwivugana uwitwa General Neva nyuma yo kumukura ku buyobozi. Ndabona hari umuvandimwe rwose wageze gutya arabyandika, ndabona rwose byinshi byagiye byandika. Yes, ndabona ari byinshi cyane byagiye byandikwa. Ibi ngibi rwose na nubwo ndabona rwose tugiye kubyinjiramo bwa kirabo gacya kuri no nkuru idasanzwe, ahubwo nyemerera duhite dukomeza twinjire gato ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda avugwa. By'umwihariko akaba ari amakuru navuga yuko arimo aragenda atangazwa, ariko kandi nanone ku rundi ruhande aya makuru akaba arimo n'ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko ku bijyanye no kuba igihugu cy'u Burundi kiri mu byago. Inama ndabona rwose yiteguwe hano. Iyi nama rero ikaba ari inama idasanzwe igiye kuba, by'umwihariko ikaba ari inama igiye guhuza abayobozi bagiye batandukanye hano i Bujumbura. Ni inama rwose iri bube, ariko ikaza guhuza n'abayobozi b'ingabo. Ubwo rero ibyo bari buganireho nibyo, bakaba bari buhe umurongo ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kugenda uba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira ndetse na hano i Bujumbura by'umwihariko muri rusange. Birumvikana yuko rero iki ari ibikorwa navuga yuko binaremereye cyane. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara hagati aho mu makuru rwose ndimo ndagenda nakira ubu tuvugana, nuko katurebe gatoya, iyi nama ishobora no kuza kunitabirwa by'umwihariko na bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye bashobora gufata imyanzuro ariko batari indani muri CNDD-FDD. Yes, ni ukuvuga ngo rero ahangaha ni byinshi biri gukomeza kugenda bivugirwamo. Urabona rwose ari inama yiteguwe ku buryo navuga ko wemereye cyane. Ndabona ibintu bitorotse. Yes, reka iyi nkuru yenda tunayiveho duhita twikomereza turebere hamwe amakuru akomeje kugenda aturuka mu kibira
Katanyama z'aba FDLR ziracyakomeje imyitozo mu buryo navuga ko udasanzwe, ariko ndabona none inkuru yanditswe n'Igihe, katubanze turebe. Madamu Jeannette Kagame yagaragaje impamvu u Rwanda rushora imari mu iterambere ry'abagore. Ngira ngo buriya ibi nabyo wenda turaza kubyinjiramo turebe ese ibyo yagaragaje ni ibiki, bimeze bite, n'abamama cyangwa se n'abakobwa n'abagore by'umwihariko badukurikira nabo baryoherwe. Tubabwire yuko rwose kuri ino nshuro mutari bwumve ibintu bya politike gusa, uretse ko buri kintu cyose ari politike. Niba ari politike, ariko uyu munsi rwose muraza kumva n'ijambo rya Madamu Jeannette Kagame. Yes, ni ukuvuga ngo rero aha Kibira Katanyama rwose zikomeje kugenda zigira kara kaje, ndetse mu makuru rwose turimo turagenda twakira nuko rwose zikomeje kugenda by'umwihariko zikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo imyitozo irimo iraba ikomeze kugenda yogera, ndetse iyi myitozo ikomeje kugenda by'umwihariko ikomeze kugenda ituma bagira imbaraga zo kuba by'umwihariko bashobora kurinda umujyi wa Uvira. Gusa mu makuru turimo turakira nuko nyine ibi byose bikomeje kugenda biba ari bimwe mu bintu bishobora kuza kugorana uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere, kuko rwose barimo baritoza n'abandi bafata izindi ngamba nshyashya zo kugira ngo bahangane nabo. Yes, ni inkuru ya Jeannette Kagame cyangwa se Madamu Jeannette Kagame, ni umugore wa nyakubahwa His Excellency Paul Kagame. Yagaragaje ko guteza imbere abagore no kubafasha kugera kuri serivisi z'imari atari impuhwe bagirirwa, kuko ari uburenganzira bwabo, kandi ko u Rwanda rubikora kuko bizana impinduka mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu muri rusange. Urumva yuko icyo ari ikintu cyiza cyane. Ibi byagarutsweho rero ubwo yari yitabiriye inama mpuzamahanga izwi ku izina rya Financial Alliance for Women Annual Summit, ibera rero mu gihugu cya Afurika, yabereye mu gihugu cya Afurika ku nshuro ya mbere, ikaba yitabiriwe n'abaturutse mu bihugu bigera muri 59. Inama rero yari igamije kwegurira hamwe uburyo bwo guteza imbere ibikorwa, by'umwihariko abagore bafite ibigo bito n'ibiciriritse. Urumva yuko iki kintu ari ikintu cyiza cyane. Madamu Jeannette Kagame rero wari umushyitsi mukuru muri inama, yavuze yuko guteza imbere abagore atari ukubagira impuhwe, ahubwo atari ukubagira impuhwe, ahubwo ari uburenganzira bwabo. Ibi bikaba n'inzira yo kubaka igihugu mu buryo bwihuse. Ati u Rwanda rwashyize ingamba zishingiye ku myumvire yo kugeza kuri serivisi z'imari abagore rwose atari ubufasha cyangwa impuhwe bagirwa, ahubwo ni uburyo bwo guteza imbere ubukungu, bukaba kubaka igihugu mu buryo rwose bwihuse, ndetse kandi ibyo bakabikora kuri buri ngeri zose, byaba abadamu, byaba abagabo, mbega nyine nta n'umwe ugomba guhezwa, kabisa. Yes, ndabona ari byinshi cyane rero bikomeje kugenda bitangazwa. Ngira ngo i Burundi ho rwose nanone CNDD-FDD dutegereza yenda inama yabo kugira ngo tuze kureba ese haraza kuvamo iki, biraza kuba bimeze bite. Reka mbibwire yuko rwose ubu tuvugana iki ari igihugu kikirangwamo umutekano muke, na n'ubu rwose ukomeje kugenda by'umwihariko ufata indi ntera. Umutekano muke ubona ko rwose ukomeje kugenda ufata indi ntera ku rwego rwo hejuru. Ibi nabyo rero birimo biragaragara Gitega, Bujumbura, birimo biragaragara mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu gihugu cy'i Burundi. Birumvikana yuko rero ibi ari bimwe mu bintu bishobora kuba biteza ikibazo gikomeye cyane.
Hari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi bitangazwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Ndabona mu kibira naho hari ibyahavuzwe ariko nabyo turaza kuguma tubikurikirane. Ni bishyashya c'ibitoke ahitwa za Mbandaka, byose turaza gukoma tubikurikirane 5/5. Turamutse tubabwiye yuko rero twabashimira tukanasoreza aha ngaha, ntabwo twaba twibeshye kuko ndabona rwose amakuru ari menshi akomeje kugenda avugwa, tugiye kubivuga bwakera bugacya. Murakoze cyane, reka tubashimire.